Menteri Rangba Du Kari, Narendra Modi, ulai keren bat kinong shimbenta ha kitabut, kiken hun jong ke NCC, ki volunteer jong ke NSS, ha ke yeng sa jong hanong ba Delhi menta kasi. Menteri Rangba Du Kari ulai kendu ya kiken hun ke Youth Exchange Program, ki ba na arpo santali kiri bat ya kiriu lum, ki bala syak khot ngobha na ka benta ke jingra ke ya ka Republic Day. Ka program Republic Day menta usnam, kan long ka bapai khmat shaki long kami rengkat bat ka tien phira Vikasit Bharat ki don baro arphom riatali kitabut ki ban saya shimenta ha ka Republic Day parade ha kartavya path hanong ba Delhi khan riatali kitabut kendai jong ki jalla bat ki Union Territories bat chipotali na kitna trekam bat ki ken huan ba pher वाकई अद्भुत है। आप गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा, पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है।